The prolific author and teacher Dr. Martin Lloyd-Jones once said, "What is the Bible?" And how many of us can clearly answer that question? Pastor Reggie, I wanted to spend this time tackling some practical Christian issues and then taking some complex academic phraseology, then simplifying it to the point where each one of us can understand the core doctrines of the Bible. Firstly, we know that the Bible is, in essence, the grand story of redemption, God's plan or the history of God's plan to save man, to redeem man, and one day bring man to be with himself. But let's start right at the top. What is the Bible and why should men believe the Bible? Die Bybel bevat nie net woorde van God nie, die Bybel is die woord van God. Dit bevat nie net waarheid nie, dit is die waarheid. Dit is Heilige Gees geïnspireerd, dit is ewig in sy bestaan en universeel in sy toepassing. Die woord is geïnspireer deur die Heilige Gees en dit is die openbaring van God se plan vir die mensdom en ook die ontvouing van sy uitreiking tot die mens om die mens te red. En in die woord sien ons hoe die geskiedenis van die mens 'n klimaks bereik waar God self by die mense kom woon as hulle God en hy by hulle sal wees en hulle sy volk sal wees. So dit is die hoogste gesag, dit is die finale autoriteit, dit is die woord van God. Wow, praise the Lord. We cannot even begin to consider the doctrines taught to us or given to us in the Bible until we know in our hearts that it's the word of the Lord, that it's infallible, and that it was inspired by God himself. So thank you for that, Pastor Reggie. We then ask ourselves, the book opens and right there we find God. The doctrine of God, the announcement of God in Genesis 1 verses 1, in the beginning God. Here we meet God, it's his revelation. So as we open up this book, this authoritative book called the Bible, the first thing we learn is this truth or revelation about God. But what are three things that God has made known about himself in this book? Die Bybel verklaar dat God is een. Hy is die enigste en ware God. Daar is maar net een God. Daar's net een God en hy het 'n seun en sy naam is Jesus. So hy is die enigste God en dan tweedens is hy die ewige God. Die Bybel is die verhaal van die skepping van God, alles wat geskep is behalwe God, want God het nie 'n begin en hy het nie 'n einde nie. Hy is ewig, hy is enig en hy is ewig. Hy is ook die skepper van die hemel en die aarde en die uitspans en alles wat gesien word. Hy is die skepper van alle dinge. Hy is die enigste God, hy is die ewige God en hy is ook die skepper en die vormeerder van alles en almal. That then brings us to man. Man is announced very early on in the book, and we know that the business of the Bible is to teach us this redemptive plan of God to save man. We call this anthropology or the branch of study. But could you summarize man and then why does man need redemption? God skep die mens om 'n verhouding met hom te hê, in sy heerlikheid te deel en daarin te wandel. En sonde breek hierdie verhouding en intimiteit wat die mens met God gehad het. Hy verloor die heerlikheid, hy word daarvan afgeskei en die mens bevind homself in 'n staat en posisie waaruit hy homself nie kon red nie. En daarom moet God sy seun stuur, hy self na die mens kom om die mens weer met hom te versoen en weer die prys tot versoening te betaal deur homself te offer aan 'n kruis, Christus Jesus, die volmaakte offer, sodat daar volmaakte versoening weer tussen God en die mens kan plaasvind en die brug of die gaping wat daar tussen die mens en God was, weer oorbrug kon word deur Christus Jesus as die middelaar tussen God en mens, die enigste weg en die deur tot saligheid. And we call this Christology, which is the doctrine of our Lord and Savior Jesus Christ. Jesus claimed in Scripture that redemption was in him and in him alone, that everything that happens in the Old Testament we see looks forward to him, points to him, he's the climax, and the Bible has a great deal to tell about him, the Savior that you mentioned. But what really was the main and most important thing that Christ the Savior, with this branch of study called Christology, what really was it that he accomplished? What was man redeemed from? Amen. Christus word die versoeningsoffer om sonde se mag en houvas oor die mens te verbreek, om hom van sonde te bevry en te red
En Christus se dood maak redding en versoening met God moontlik om die mens te restoreer en weer terug na God te bring, om daardie middelaar tussen God en mens te word, die redder en die mens uiteindelik weer te restoreer en te herstel in sy verhouding met God die Vader, met Jesus Christus as die middelaar tussen God en mens. 100%. And that we call the branch of study we call soteriology, salvation or studying Christ's salvation. Paul Washer made a comment and he said, God saved us from himself, or God rescued us from himself. And I thought, what does that mean? And he said, because God had to punish mankind. God saved us from himself because the wrath of God had to come upon man because of his sin and disobedience. And that really was for me very profound and humbling. So now we got man, he's in need of redemption. You've explained God's plan with redemption, that the Christ came and the Savior came and paid the price and as the mediator. That leaves us then with the next question. There's man, he's fixed or redeemed. What for? Why does God have to redeem man? What is the purpose of man? We call this branch of study the ecclesia, the church age, these redeemed, saved, blood-washed, new creatures. But what for? What is the purpose of the church? What is she here for? What's going to happen to her? Where's all of this leading? As die kerk van die Here word ons op hierdie aarde geroep en gered deur Christus Jesus om vir hom as 'n bruid en 'n liggaam en huisgenote van die geloof hier te leef en te skyn as sy lig deur wie hy sy heerlikheid en sy glorie en sy teenwoordigheid wil openbaar. En as die huisgenote van die geloof bestaan die kerk van die Here uit alle bloedgewaste en wedergebore kinders van die Here wêreldwyd, uit elke nasie en volk en taal, elkeen wat deur die Gees gewederbaar is tot 'n nuwe skepsel, maak deel uit van hierdie bruid en liggaam en geestelike gebou van die Here. En dit is die liggaam van Christus met Christus as die hoof. Wow, absolutely. Now this is all leading to something, the grand consummation, the final step or the final leg of all that God has done. And we call this the study of eschatology, the end times, where all of this is heading. Talk for a moment about what remains or what lays ahead of us, because surely it doesn't end here with the church. So what remains? We know we call this the branch or this branch of study eschatology, but what lay ahead of us as the church? Die Bybel is die enigste boek wat met autoriteit, akkuraatheid spreek oor toekomstige dinge, selfs dinge wat wag na die dood, wat die mens self nie betree het, wat leef nie. En die Bybel is duidelik wat wag in die toekoms. Die woord van die Here bestaan uit 25% profeseë, met ander woorde toekomstige dinge waarvan omtrent 80% al in die fynste van detail vervul is. So ons kan met sekerheid verklaar dat die oorige ook vervul sal word en alles gaan na 'n groot crescendo en klimaks wat Christus in sy heerlikheid sal verskyn, sy bruid kom haal en sy koninkryk en sy glorie op aarde sal kom vestig om vir ewig in 'n nuwe hemel, op 'n nuwe aarde te kom heers as Here, en waar sy bruid, wat hy self deur sy bloed verkry het, hom sal vereer as God tot in alle ewigheid. Wow, Pastor, much of my peace, much of my anchoring, much of my stability comes from the assurance that the knowledge of the Lord's plan and will brings. Why is it important for us to study these doctrines? Omdat die woord van die Here onfeilbaar is, omdat dit lewend is, omdat in die woord van die Here God se hart, sy wil, sy gedagtes, sy plan vir jou geopenbaar en bekend gemaak word, en in die woord en in hierdie geestelike doktrines jy 'n geestelike fondasie kry, 'n sterk stewige fondament wat jou sekerheid gee en wat jou ook in Christus anker met daardie sekerheid en die verwagting en die hoop en die geloof in hom,
die een wat nie fail nie, wat alles geskep het vir sy glorie en vir sy heerlikheid, wat hy in volheid sal openbaar, wanneer die heerlikheid van die Here die aarde gaan oordek, soos die waters die seebodem. Amen. Amen. Nou toe, dis geseën.